مروفین دلپاک 4000 سالن لسر درگوشا شارستانی لخاکا پیروز شر ناکوکی جنگ ناراوسته بله چاوه داگر کرو دست هلاداران تجارا لسر و خاکا پیروز نقرمی نخواستن ملت قدیم باورین قدیم لسر و خاک ببراتی باشتیانه بجین کو بکاربین دهاتو یک آزاد به هفره پارو بکن برای بمره کلها ظلمه برای هلوشه دیروکن رو رش برای بمرن خیر نخوازن کو جاو بردانا خاکا رومت باوری او چند امرواتیه بله ایرو جاوی خوی گرتنه زمان والانه گوه وان کره ری جبو پارو کرنه جبو کدخواریه بچک و سیلاحان هزن و چتن مینا دایشه مینا دولتن داگر کرین هرمه 2000 سالا جاوه خبردانا خاکا رومت ایرو لسر شنگاره که دیرو که رومته برهم امرواتیه یا زندی ایرو لبر جاوه دنیای ده تالان کرن 3000 انسان ما سرجه کرن دست آوت ناموس هم ما خیلت اوه ما مروواتی اوه ما انسانتی اوه. Gestern uns die Nachricht erreichte, dass über 200 jesidische Männer geköpft wurden, hingerichtet wurden. Darüber hinaus wurden hunderte Frauen, Mädchen und Kinder von den IS-Terroristen entführt. Von ihnen fehlt jegliche Spur. Was vermutet werden kann, wissen die meisten von den hier Anwesenden, die die Medien verfolgen und die inzwischen wissen, wozu die IS-Terroristen imstande, in der Lage sind und das auch machen. Ja, sie werden die Frauen, die Mädchen und die Kinder wie Sklavinnen auf Märkten verkaufen für umgerechnet 2 bis 3 oder 4 Euro. Sie, die IS-Terroristen, verkaufen sie als Sexsklaven und als Leibeigene. قالي ملتي ما يزدي قالي كيف خوازت ملتي ما يزدي إيرو روشاندا إيرو چند روشكا حسنكا مظن واقفتت نافا جفاكا ما يزديادا أو إنسانت خون مش نخير خوازو دشمنت مروباتي كارثتك مظن بسري ملتي ما يزدي وايناين تشتيرو روش آمش ملت خوی زدید خوازین ادیر کدا سبقه که قولی دی کرم که تو بیشت اد بیش موگلی از دایانا و خلات طاوسی ملک بگلک رنگانا بلی غیرت دینی سری حموانا لیتشتیرو اب چند روشا امد بینین اب هزارا و 100,000 قیزو خوردید ما اختیارت ما پیرک و زاروک راد بنا سرلنگا وشبو شیمو غیرتا برایت خو ایت جای شنگاری مشاد کن و دعوه حقیوانت کن از بینم ابا غیرتا که گلک مزنا گلی ملت ما یزدی حتی ما فرمان بچاوی خو ندی تبون وقتی برید گو هفتی دو فرمان ما باور نکر بله اما دو فرمان ما بچاوی خودیتن داو بزانن هفتی و دوی دی شکواکی بیو خراب درب سر ملت ایزدی داوی تاتین لیزدی خودان باور یکا کبنن خودان اولکا کبنن ایزدی حتی بقارن دل بر خودن و دل باور یا خو خوی در کبن چنکو
ام دینکین حکم زانیبا فکر باوریاما خرابیت این انسانیت اش بو خلق و عالم تیدا هیا دیما گوتبا ابا حکمیت تسلیما بله 100,000 جارا علمدار ازدیا التلفزيون هذا الجواك هذا بانقا خوك هادينا ملتي ازديا عمد بيجي ملتي ما ازدي او وقت دعاء خود كاين امي خير بو دنيا يحموك خوازين ام وقت خير وخيرات خود كاين امي بيجي خير اخو بدنا بيجت وشكي ديني چنگو ريا خودي يا ما فهم كري مرة خودي في رنگي وفهم كري عملتك يا اشتي خوازين اشبو تمام الدنيا وعالمي ما شو جارا ابنابي خودي ابنابي ديني طالان كرن كشتنا انسانا مالي كسكي ما شو جارا حلال نكريا قال يزد يا ابا باوريا ويا وخودي ناس يا هرا درست ابايا وطعم بقارين عبد الفيبا ويا خوي دركبين إلو تشتهاد السريمة هكا عم بيجي عبد المارد خوروني والبرد الفيزونا ودي قري فايدة المناكد تشتهيلوش ملتي ازدي تيتا خواستن شخصت 5000 ازدي إلو يدر بدرة يدر كمالا ويلشولايا روجي قالك جارين هو روجي ده انسان يتمرن اش بعلاجي ده وج بيجي ده روجي ده انسان بتر الولاد ما شكو يتمرن هتا تو بيجيا زاخوي وتا تو بيجيا شاريا ودران دري وي منطقه حموكي ازدي وي درب دربين البري كولانانا تشتمش ملت يا خويا ازدي تخوازين الاوروبا هر ازديكي بيجت اس ازدي ما وغيرتا ازدياتي واتسريمتا ونبو ازدياتني بو انسان خود كان دل خوازت ازدياشك وخود كان خير خوازت ازديا اف حق الواشك تكفت ام ادفيت بزودرين وقت ام هاريكا يكا قوت ام حموشك تيكتا اجبوان انسان خوي در بدر ام چاوا بقارين برينا وادر ما بكين وام هاريكا يكي بوان بكين يا دي تشتمش ملت خوي زيد خوازين مسلك الدنيا يتبيجت بوستك نزاني صالك بالانجازي بل نصالك بالانجازي 1000 صال بالانجازي هر ملت ما يزدي ام دعوات اتفاق الوقت كين هون خوب هيس بكن خوب اتفاق بكن هكا ام خوب هيس نكين وخوب اتفاق نكين وام ريخ استناب خوشي نكين والله خلق الفيدر كيشك ما كوشت ويا دي السنة خود بالخور وبيركت ميت اختيار وزلامة اختيار الأوروبا راد من السرخو وأبشد روج المالك خو نسكني السنة خود بروح مقادة شمينم غيرتا والوبيروزي بد إيرو روجا غيرتا والشرف بها أف غيرتا بوش حمود تشتي مصطرة وهول هولا طاوسي ملك. Liebe Gäste aus nah und fern, liebe Hannoveranerinnen und Hannoveraner, liebe Jesiden, was wir heute hier gemeinsam erleben, ist eine wirklich beeindruckende Demonstration des Friedenswillens der Jesiden und ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer. Und ich heiße Sie hier in Hannover alle herzlich willkommen. Vor wenigen Wochen dachten viele von Ihnen noch, bei ihren täglichen Kundgebungen, dass sie mit ihrem Schicksal alleine gelassen werden, dass niemand ihr schweres Schicksal, was sie durch den Terror im Nordirak erleben, dass niemand dieses Schicksal mit ihnen teilt oder gar erlebt. Und sie haben durch die Kundgebungen in den letzten Wochen und durch diese sehr beeindruckende Kundgebung hier, sie haben sich selbst gezeigt, sie haben der Öffentlichkeit gezeigt, worum es hier geht bei dieser Auseinandersetzung im Nordirak, und sie haben sehr viel Aufmerksamkeit erzielt für das schwere Schicksal der Jesiden im Nordirak. Sie haben aufgerüttelt und sie haben die Menschen auch in Deutschland und in Europa
betroffen gemacht, sie haben Betroffenheit auch erzeugt. Sie haben große Sympathie erzielt und sie haben ein außerordentliches Mitgefühl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in Hannover erzielt. Vielen Dank für Ihre demokratischen Demonstrationen hier in Hannover. Und Sie können sich sicher sein, dass Sie damit einen großen Erfolg erzielt haben. In Hannover haben wir eine lange Tradition. Wir leben mit allen Nationalitäten, mit allen unterschiedlichen Kulturen und Religionen hier sehr gut zusammen. In Hannover leben über 170 Nationalitäten. Und diese Nationalitäten sind nicht unsere Gäste, sondern sie sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und dazu gehören auch die Jesiden und ganz besonders. Hannover zeigt Mitgefühl für ihr Schicksal und ihre Lage. Sie sind nicht allein. Und von dieser Kundgebung hier, und ich sehe auf diesem Platz schon an die 20.000 Menschen, von dieser Kundgebung aus soll auch ein Signal ausgesendet werden, dass wir im Irak und im Nordirak keinen Terror dulden, sondern dass wir ihn ächten. Wir senden das Signal von Hannover aus, dass wir in Frieden leben wollen und wir wollen, dass die Jesiden in Frieden leben können. Mit Christen, mit allen Menschen zusammen sollen die Jesiden das tun, gleich welcher Glaubensrichtung. Und wir senden ein Zeichen dafür, dass wir Hilfe und Unterstützung für die Angegriffenen, für die Verfolgten und für die Vertriebenen im Nordirak gegen den Terror der IS brauchen. Und von dieser Stelle vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, an die vielen jesidischen Unterstützungsvereine, an die Initiativen der Kirchen und der Religionsgemeinschaften in Hannover und in Niedersachsen. Ganz herzlichen Dank auch an das Haus der Religionen, das gezeigt hat, wie man mit unterschiedlichen Religionen und Glaubensrichtungen zusammenleben kann. Und herzlichen Dank an das Land Niedersachsen und an den Ministerpräsidenten für das klare Signal der Unterstützung und Hilfe. 200.000 € für humanitäre Hilfe, für die verfolgten Menschen im Nordirak, das ist das richtige Zeichen. Sie sehen, wir sind an Ihrer Seite. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Viel Erfolg für Ihre Kundgebung. سرنامه جوکا دموکراتیک کرد نافدم سریدا ایرو 15 طبقه قهرمان مزن اگید شخص اگید حواله اگیدا همی شهید شنگاله شهید کردستان بیرتنن سر خو برگم تینن برای هر کس بزنه به گله کرد شنگاله روزاوا پدرش یاد که بشه در خدا نخواه تکوشی نخواه چند سالی با گله کرد خو هر کسی اثبات کرده برا داگر کرد همی خیر خواست ایوان دایش برا باش بزنه من شنگال کرد بو کردیه ببینه کردی آلمانیا را شیان دکن ایران همی برا کنه بانک بکن هر کس برا بزنه به دولت اروپایی امریکا حتی اینها یکی دایش خواهی کرن مزن کرن حتی روز ایروین امون دولت ترکیه بود آنجا دکارن پالاستن اخواه خلاص کن نه دولت اروپایی نه امریکا نه دولت روشلات ناوین خیرخواست یازی گله کردو کار خلاص کن رزگاریا گله کرد رزگاریا شنگاله پالاستنا شنگاله کرد دوست کردم پارزن برای هر کس بزنه به حتی خونه خواه داویشی قزنجی گله کرد روزاوا باکور شنگاله به پارزن سرویجی جارک نیسم دویشن گله خواه آلمانیا را همی دوست خود را آسوری، سوریانی، ارمنی، کلدانی، آلوی هر کسی را بند کن دویشن فلسفه سرک آپو نتویا دموکراتیک چاره سرکنه روشلاته چاره سرکنه روژاوه چاره سرکنه شنگاله چاره سرکنه پرسکریکا
همی گله سرویجم دوشن ام گله کرد گله آسوری ارمنی گله ترک دموکرات ام تکاشی بکن تکاشی نخوا ام خزش کن سرویجم دوشن بجی تکاشی نمه شنگاله بجی تکاشی گله کرد بجی سرکاپو بله اما بیشین ویجی شنگال به کد به خویدان به تکاشینه انجا خرسکار ببین بیشه برکو دشمن و داگر کرن کردان جیک تشته فهم دکن ترساوان جوانین کردن ترساوا یه پگه یه پجه هپگه یه جستاره پیشمرگنه ایرو جوان ما گرک في حقیقته دکسایت خدا باش ببینه و سرویر راست بمشن. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Kundgebung hier heute in Hannover. Mit dieser heutigen Kundgebung haben alle Teilnehmenden ein weiteres wichtiges Signal gesetzt gegen die Gräueltaten der IS im Nordirak. Seit Wochen ermordet und vertreibt die Terrorgruppe Islamischer Staat vor allem Jesiden, aber auch Christen und andere Bevölkerungsgruppen. Männer werden brutalst ermordet, Frauen vergewaltigt und mit ihren Kindern verschleppt. Die Brutalität und das menschenverachtende Vorgehen der IS kennt keine Grenzen. Die Situation der ca. 750.000 Flüchtlinge, die der IS entkommen sind, ist katastrophal. Sie sind ohne Wasser, Nahrung, ohne Dach über dem Kopf und sie leben in ständiger Angst. Die Aufrufe zur humanitären Hilfe für die Flüchtlinge nehmen zu. Unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass den von der IS verfolgten und bedrohten Jesiden und anderen Hilfe zukommt. Es braucht sanitäre Einrichtungen, Wasser, Lebensmittel, Zelte, Decken, Kleidung und weitere Unterstützung vor Ort. Die Bundeswehr hat bereits erste Hilfsflüge gestartet. Es braucht auch die Bereitschaft in anderen Ländern, auch hier bei uns in Deutschland, Flüchtlinge aufzunehmen. Aktuell haben sich die EU-Außenminister in einer gemeinsamen Erklärung für Rüstungslieferungen einzelner Mitgliedstaaten an die kurdische Armee im Irak für den Kampf gegen die Terrormiliz IS ausgesprochen. Heute ist Frank-Walter Steinmeier also ganz aktuell im Nordirak und macht sich gerade vor Ort ein genaues Bild der Lage, um weiteres zu beraten. Unser Mitgefühl und mein Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Mordopfern, den Flüchtlingen und ihren Familien. Bei uns hier in Deutschland, in Niedersachsen und in der Region Hannover-Celle und natürlich darüber hinaus leben viele Jesiden und Kurden, die in großer Sorge um Familienangehörige, Freunde und Bekannte sind. Abschließend möchte ich alle zur Solidarität mit den notleidenden Flüchtlingen und vom Tod Bedrohten aufrufen. Niemand darf wegsehen. Ich möchte mich bedanken bei all den Menschen, die nicht müde werden, auf die brutalsten Gräueltaten der IS und die Situation der Menschen im Nordirak aufmerksam zu machen. Und ich möchte mich bei all denen bedanken, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise Hilfe und Unterstützung anbieten, zusagen und diese auch leisten. Vielen Dank. Liebe Anwesende,
Ich möchte als Mitglied des Europäischen Parlaments Ihnen allen und den bedrohten und verfolgten Menschen in Kurdistan die tiefe Solidarität überbringen. Für uns ist es völlig klar, dass es in einer Welt nicht angehen kann, dass Menschen aus ihrer Heimat vertrieben werden und ermordet werden. Der Terror muss sofort aufhören. Und für mich und für viele im Europäischen Parlament geht es um 3 Dinge. Zum Ersten müssen die Staaten in der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus die Vereinigten Staaten sicherstellen, dass das Morden und die Vertreibung sofort aufhört. Das ist kein regionaler Konflikt, das ist Völkermord und da muss die UNO handeln, damit das sofort aufhört. Und zum Zweiten wissen wir natürlich, dass viele Menschen auf der Flucht sind und wir müssen alles Erdenkliche tun, um diesen Menschen zu helfen. Deswegen hat die Europäische Union jetzt auch die Flüchtlingshilfe für den Nordirak, für Kurdistan erhöht auf 17 Millionen Euro, damit die Menschen zu trinken und zu essen haben. Und das muss umgesetzt werden. Und zum Dritten, liebe Anwesende, es kann doch nicht sein, dass Menschen stetig verfolgt werden, ob ihrer Religion, ob ihrer Volkszugehörigkeit. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass man Jesiden, dass man Kurden auch eine Heimstatt in Kurdistan ermöglicht. Und deswegen müssen wir die kurdische Regionalregierung weiter unterstützen, auf ihrem Weg ein stabiles Zusammenleben zu ermöglichen, um auch eine Perspektive nach dem Ende des Terrors der ISI für die Kurden in Kurdistan zu ermöglichen. Deswegen auch der Appell an die Regierung im Irak, in Bagdad, dass das Geld, was Kurdistan zur Verfügung stehen muss, weil sie eben auf der Verfassung Geld zu erhalten haben, auch gezahlt wird, damit die kurdische Regionalregierung auch Flüchtlingshilfe leisten kann. Deswegen rufe ich hier an die demokratisch gesinnten Menschen überall, an die demokratischen Staaten dieser Erde: Stoppt das Morden, stoppt die Vertreibung, gebt den Kurden eine Heimstatt. Slavi Jigerem, Slavi Sarochi Parlameni Kurdistanu, Parlameni Kurdistan Tan Per Rabgelim. Emel Parlameni Kurdistan Jigelaway, Yesh Amru Dawana. 8 ساعات كوبونومان كردوا لسر هلومرجي كردستان وبتايبتي لسر سنجار. اعمل برلماني كردستان لهفتي داهاتوا يا توزدواي او نازم شروجيك ريك بتماين بروجي بجينو سايد ناساندني شنگارو يزيدية كان بتايبتي لبرلمان باس بكين. اگر من قسە بۆیەوە بکەم ڕەنگە بتوانم 2 ڕۆژ لەسەر یەک باسی مێژووی کورد و شنگار و یەزیدیەکان بکەم بۆ کوردستان. بەڵام ئێستا پێویستە لێرە تەنها ئەوەندە بڵێم هەموو گەلی کوردستان لەگەڵ ئێوە یەزیدیە. گەلی کوردستان لەگەڵ ئێوە یەزیدیە. یەزیدیەکان لای کورد ڕەسەنترین کوردن و ئازاترین کوردن، چونکە وازیان لە دینی پیرۆزی کوردی نەهێناوە. ئێمە لە هەموو شوێنە پشتیوانی ئێوەین. گەلی کوردستان لەگەڵ ئێوەیە. بۆ خۆشبەختی هەر 4 پارچەی کوردستان خوێنیان لە کوردستانی عێراق ئەمڕۆ تێکەڵاو بووە. پێشمەرگەکانی هەر 4 پارچەی کوردستان لەوێ لە خەباتدان و بە دڵنیاییشەوە ڕۆژێک دێ بەو زوانە کە شنگار ڕزگار ئەکرێ و یەزیدی و شنگاریەکان شەبەکەکان مەسیحیەکان ئەوانە هەمویان لە مێژووی کووردا جێگەی شانازین و شنگار جارێکی تریش وەکو هەڵەبجە دەبێتەوە شوێنێکی پیرۆز و خۆشەویست و پشتیوانیەکی گەورە بۆ خەڵکی کوردستان و سوپاسدانەکەم. جەماوەری خۆراگری هەر 4 پارچەی کوردستان، خەڵکی ئازادی خواز و دیموکرات خوازی گەلی کوردستان،
سڵاوی گەلی کوردستانتان لێبێت سڵاوی پێشمەرگە قارەمانەکانی مەیدانی ڕوبەڕووبوونەوەتان لێبێت لە بەرامبەر بە دەوڵەتی تیرۆریستی ئیسلامی و داعشەکان سڵاوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانتان لێبێت مێژوو جارێکی تر سەلماندیەوە کە کوردانی یەزیدی کوردانی سەنگەری خۆڕاگری و ڕوبەڕووبوونەوەی هێرشەکانی تیرۆریستی سەلەفی و بە درێژایی مێژوو هەڵگیری شوناسی نەتەوەیی بوون. Brüder, Schwestern, ich bin der Sohn von Qasim Shasho. Wir sind hier, weil wir Jesiden sind. Wir sind hier, weil ich euch mitteilen will, dass wir Jesiden die Unterstützung brauchen. Wir sind nicht hier, um eine Partei zu loben. Wir sind nicht hier, um eine Partei hochzuleben. Wir sind hier, weil wir Jesiden sind. Wir sind hier, weil wir für unsere Brüder und Schwestern kämpfen. Wir möchten nicht irgendeine Partei nach oben loben. Wir, die Jesiden, brauchen die Unterstützung. Auch, ich appelliere an die deutsche Bundesregierung, das Geld, was die Kurden bekommen, das bekommen die Jesiden nicht. Das Geld muss über direkte Wege an die jesidische Front gehen und nicht an die Kurden. Wir Jesiden, wir müssen alle zusammenhalten. Wir Jesiden brauchen jede Unterstützung. Ich habe vorhin mit meinem Vater und meinem Cousin geredet. Ihnen fehlt an Schuhe. Sie haben keine Kleidung. Sie brauchen Kleidung, nicht mehr. Die brauchen Waffen. Was wir brauchen, ist das Notwendigste. Wir brauchen Waffen, Waffen, Waffen. Ich appelliere auch an die deutsche Bundesregierung. Humanitäre Hilfe ist gut angekommen. Wir brauchen Hilfe für Jesiden. Wir brauchen keine autonome Regierung in Kurdistan. Wir brauchen Jesiden. Jesiden müssen unterstützt werden. Die Unterstützung muss an Jesiden ankommen. Wir können nicht über 20, 30 Millionen an die kurdische Regierung abgeben und nachher verkaufen sie uns die Kleidung, die an uns gespendet wurde, die Waffen an uns gespendet wurden. Wir brauchen Unterstützung, direkte Unterstützung an die jesidische Front. Wir brauchen direkt humanitäre Hilfe an die Jesiden, nicht an die kurdische Regierung. Wir sind nicht hier um eine Partei. Wir sind Jesiden. Bishi Shingal, bitte Brüder und Schwestern, haltet alle zusammen. Wir sind alle Jesiden. Hebt die Faust hoch. Wir sind alle Jesiden. Bishi Shingal, Bishi Shingal. تشتي بسري مهاتي نجبر حزبك بسري مهاتا نجبر بارتيك بسري مهاتا تشتي بسري مهاتي جبر اولا مهاتا جبر ديني مهاتا جبرقو ام ازدينة دا ام باش بزانبن افقع راكتي دلي مدى لازمة ام بقهن يك ماليزينجو ايكو دبكا نمش هفدور بكا ام باوي جنة ايكو ده وقعرا خل سري براي خورا دريخن يال سري ايكي دريخن مساعدش ملاتي مرة لازمة ومساعدش شنقارة لازمة ملاتي مالبر شرفة دي حتانها مساعدك شوارة نشويا البر خدن الشرد كان اونا نا حزبنا ونا بارتينا ونا بيشمرقانا الشرد كان إذا دي بصلاحية بسيطي شرد كان لازم عندي باش بزانبان نبويك يا عم الفيدري باوجن هيك ودو شر هيك ودو بكن ام تفيد بصريق نايخن لازم الفيدري ام ببن هيك وبيجي قاسم شاشو وبيجي شيرين شيغان